الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلف بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mengabarkan kami dapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga masing-masing supaya sekadar ditentangkan waktu ini jalanan ini dan mengambil kesimpulan kasus si pemarahan tak tawassak bagi iman Tuhan Rabbul Alamin. Jadi kita ini alhamdulillah waktu tentang kesehatan kita bisa dikatakan tentang kesemuran Allah tentang nilai bayar kau nanti dan di mana jauh tabiat mangsa putus kan ya pakainya kamu tempat soal yang terasing kamu permulaan kita dikatakan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengatakan untuk bagi kita patuh namun mulia para sahabat di perkawati laun berpesan baik atau amanat Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul batu jembatan pengenalan beragama mati-mati memulai batu jembatan supaya kita maka tujuh ramayan kata aku Allah Subhanahu wa taala itu panggoi tempat untuk membayangkan utara pun bermulia perasaan penting pengajian benar baik yang kamu أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasin Allah Subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari na isab kami mga kamaumasan niyo kabiaksahan. Iatod na mo na isab mangun pahadarat sing kamo. Sabarang sinabutan sin suara ini. In ganap pangadyan
Amin masi-masi kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Lari-lari na tungod bunga sin pag-iman. Amin niya amalan sinbang sa usog, iwan sinbang sa babaeng beriman. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, in ganap pangadjian ni atud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat Suratul Ahzab. Ayat ikakapatan tagisa. Iwan ayat Suratul Baqarah. Ayat hanggatus kaiman tagdua. Di ayat ini mga kakasinsin Allah Ta'ala, Peitaan kita niyo si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in makakuyag. Makakuyag ha jantung, makakuyag ha pikilan, makakuyag ha nyawalihan. Bukon makakuyag iatud. Bukon makakuyag kita. Tumarawa kakuyagan ianugara sinallahu subhanahu wa ta'ala pajantung simbar iman usung iman simbar iman babae sebab karena amalan nila iwan ya amalan nila in kabayaan kanungnungan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini mga kakasinsin Allah Ta'ala, tiyag sintuhan tani Rabbul Alamin. Hinda siwin tiyawag yan. Iwan biya dinindagbusin partawagan yan. Ya ayyuhallazina amanu. Tiyag sin nagpapanjari. Mga ipon niya bariman usog ibang daray. Wala mo tuhan indayaw. Mura-murahan makalamod kita niyo rin ang mga tatawagan biyahin indayaw. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu mga bariman usog ibang bariman babae. Udhkurullah. Panumtum kamu patuhan. Misan pamanim bariman nanunumtum na patuhan. Sagawa, tiyawag pa sinallahu ta'ala. Mga kamu na mamarat saya sinrukun iman unum. In waktu mahal kauhan tagupat ka dyan, ay niulap pa siya, misya ng kaminid. Usalan ni bariman usog, iwan bariman babae. Wala nalupas in waktu. May tayad to wala nalupas in waktu. Sabab wala nabutas injantung nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, zikrullah, in pagzikir patuhan, sihhatu, as-sihhatu wal-afiyatu was-salama. In pagzikir pa Allah ta'ala, kasanyangan singgin hawabaran tujuh patuhan. Kasalamatan singgin hawabaran tujuh patuhan.
Iwan karayaw singgin hawawaran tudyo patuhan sindum iwan sinadlaw. Mga anak po, magkaunahan na kita ni Wiyad tindak po. Uzkurullaha zikran kasira. Ubos na imbulan Ramadan, ipatumtum kato tanyo indayaw. Ipatumtum kato tanyo pag-ibadat tanyo sindum Ramadan, iwan sinadlaw. Ipatumtum da kato tanyo sintuhan sinaon piyangayo niyarihil niya kato tanyo. Ipatumtum da kato tanyo sinallahu ta'ala wala na to papiapangayo asal dirihil na kato tanyo sinallahu ta'ala. Zikrullah hudan wa shifa. Ang kasalamatan hantara na iban sintuhan niya, inbungan niya, kasajahitraan hantara niya, iban sin pagkahin niya manusia. Mga kakasisin Allah Ta'ala, zikrullah. Tuntumuntan yung ibadatan yung bulan Ramadan. Aun dihil sin Allah Ta'ala panagnaan. Aun dihil sin Tuhan nakitungan. Aun darihil sin Tuhan haulihan. Hipatumtum yadtu zikrullahi jannatu. Panumtum pa Allah Ta'ala sulgamu. Dahil nga sabab yan, wala na numtum pa Tuhan, bukun sulga niya, nalka, ikanalka kaniya. Zikrullah, impanumtum pa Tuhan. Al-falahu wan najah. Hikadawhat sin paruntungan dunya. Iwan hikadawhat sin paruntungan hadlaw wanakan. Haparman sin Allah Ta'ala, wajkurullaha kasira la'allakum tuflihun. Patauran niyo yung panuntum niyo patuhan. Bukratan wa asila. Dum iwan sinadlaw. Bang niyo napataod, hatiranan, haatulan, kabayaan sintuhan. Inluna niya, intungbas niya, la'allakum tuflihun. Mahinang parsababan. Hianughara sin Allah Ta'ala kato tanim paruntungan dunya, iban paruntungan adlaw akhirat. Mga anak po na mo hatiranan, magkagunahan kita niyo paruntungan din atuhan na dunya. Di na to kagunahan yung paruntungan antara na to magkahi. Barhadat kita niyo pakaniya. Pahu Ta'ala yung piyangayo mo karayawan dunya iwan adlaw akhirat. Bangkaw rihilan sin Allah Ta'ala simpiyangayo mo. Labi inhirihil sin Allah Ta'ala hawala mo piyangayo. Dahil nga sabab yan, tumtumun natin na ibadat tanyo bulan Ramadan, ayaw na tulog pasun. Mga kakasisin Allah Ta'ala, wasihat sin Nabi Allah no paanak niya. Dahil kita niyo hamasa na to ini. Kaya hunitan magwasihatin ama paanak. Kaya hunitan magwasihat inakura parayat. Mana sinwasihat mag-advise. Mana sinwasihat magpatuntun. Mana sinwasihat magparimain. Kaya hunitan kita niwa masanato ini. Naita, naggugulal maingat pakaniya. Wasihat si Nabi Allah Nuh pa anak niya. Patumtumun takaulong niya anak sindua. Uno indua yan. Zikrullah panumtum patuhan.
Pataura illa palmu la ilaha illallah. Aturayan tuan na yung kita niyo nakapilar. Papatao din lapal la ilaha illallah. Maita sababin pahala sin la ilaha illallah. Liapal mo sadya. Wayrumpin amal mo. Lapal mo sadya. Dihilan sin Allah Ta'ala halga. Dihilan sin Tuhan tumbas. Dihilan sin Tuhan karayawan. Mabugat daing sin langit iwan sin lupa iwan sin halauman niya. Yari kita ni wabiyaw. Di kau kuran simbihan. Di dalawang kuran imbukun bariban. Dahil nga sababian mga tuan, mga anak ka po, lukusun na to, imbaran na to, bang mayan kita niyo mahinang bariman, bariman kabayaan sintuhan. Uno pa imbeta niya, la ilaha illallah, number 1. O salayan ipanuntong mo pa Tuhan. Wa subhanallahi wa bihamdi. Iban lapal subhanallahi wa bihamdi. Wa bihima yurjaku. Hasabab sinduayan. La ilaha illallah. Iban sin subhanallahi wa bihamdi. Dunhan hibubu. Dunhan hianu gara sin Allah Ta'ala. In rijiki hakabuhi mo, iwan rijiki dahon mo pakamatay. Mga anak ka po, aon na signal singgumi. In signal singgumi, nagiluhala ng manusia. Di na masulot, in paghiluhala si manusia, bang tao rin magsulot. Subay sila umalup pakabayaan sintuhan pakaniya. Sabab di mabaya sulutunin hansa, makulongin hansa. Di mabaya sulutunin tao malagwa, kulong ni makusu. Yari na di matuha masa natu ini. Mga kakasi sin Allah Ta'ala, in wasihat sin Nabi Allah no. Ubos na yun sila, kaya wagbukan nila. Kita niyo mamaubuga masa nato ini. Apabila nato yadto kaya waubugan mga anak ka po, bihima yurjat. Doon hayan pataurun sintuhanin rijiki. Nabiha, hindi mabatin rijiki sa mulka, fitna, wa musiba. Bukon piyak kasilasa. Bukon piyak tulong tabang. Nahinang mulka, nahinang bala, nahinang fitna, illa ma sya Allah. Illa man rahima rabbu. Amura in kabayaan sin Allah Ta'ala. Amura in miyagad hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal ga in wasihat ito. Wasihat na ikarwa, inyad turaakan in wasihat na ikarwa, lihangat. Anhaka anishir. In wasihat kulong na ikarwa kayo mo, ay kautud magsakuto patuhan. Ikarwa ay kautud magtakabur. In wasihat sin Nabi Allah Nuh anak niya, kita ni maglagi umot na sila. Wala na to piaglagi hamasa na to ini. Mga anak ka po, tumtumon na to ni matiyan kiri kato taniwa bulan Ramadan. Ayaw na to lubuhon. Ayaw na to batalon. Ayaw na to kangimun. Sa kawa ayaran na to. Hantara na to iban sintuhan tanyo. Aplayon tanyo hantara na to magkahi manusia. Mga kakasisi Allah Ta'ala, palman sintuhan tanyo Rabbul Alamin ha suratul Baqarah. Ayat hanggatus kay mantagdua. Fadkuruni azkurukum.
Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay kamu tuod malupatum tumaniw. Kalau pahin yun ang kataan, tutum-tumun niyo, rida makarhil kanyo karayawan. Karawa tumtuman niyo, impunan sintutum-tumun, amin magdirihil karayawan, hamanunumtum iwan sintiumtum. Bangkitan niyo nagtumtum sadya magkahi, wala taniyo tiumtuming kabayaan sintuhan, intimumtum iwan sintiumtum, tumtumun na to, way kalakihan. Dahil nga sabab yan, palman sinallahu ta'ala, padkuruni, tunggalan niyo sa din panuntum niyo marikaku. Biyadin indagbo sin panuntum pa Allah ta'ala, udkuruni bitta'ati wal ibadah. Tumtuman niya ako indagbo, pagtaat kamuka. Bukod mahunitin magtaat patuhan. Sa kihunitanin ummatini, in bariman, wala kihunitan. Alam ko, giban ko yagin bariman, magtaat pa Allah Ta'ala. Piyagjiharan nila, piyagsabilan nila, in napso nila, in syahwat nila, in katan mangi, wala nila iagad, in iagad nila, panumtum patuhan, labay rin nga pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumtuman niyo ako palman sintuhan, indagmos niya pagtaatin niyo inbiyayta ko. Wal ibada iban pagtagipon kamukha ko tunggal. Kaya nga sabab yan, mga anak po, tumtumun na to, way palimabay ang kabulan, in niyanugara kato taniyo, in iyammalan taniyo simbulan Ramadan, ayaw na to yad tulog pasun, nikmat sa lingkat-lingkat, nikmat sa rayaw-rayaw, yanughara sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan. Unin jawab sinallahu ta'ala, ajkurukum tumtumun takama. Ajkurukum birrahmati wal maghfirah. In tumtum ko kaniyo, ulong. In tumtum ko kaniyo, kaampunan. In tumtum ko kaniyo, kakuyaran. Amin magampun na kita niyo magkahi, maglasa na kita niyo magkahi, magkuyag na kita niyo magkahi, hariin tuhanta niyo kumuyag. Sakawa impuunan harap matupatuhan. Pagkuruni ajkurukum, tumtumaniyo ako, tumtumunta ka mo. Nah, uno pa yan. Uzkuruni fin ni'mati warraka. Tumtumaniyo ako sinaun na nugara ko kanyong ni'mat. Biyasan niyang takamuhadunya. Pasan niyang unta pa kamuhadlaw akhiran. Tumtumaniyo yan mga ipon ko. Innaka tumtu mamurem bariman usugiwan bariman babae. Innaka tumtu mamurenti may masin wasihat sin Nabi Allah nu paanak niya amunin niya karan singkatan kanabihan iban karasulan iban sin ummat niya aula na in haulihan ummat junjungan alaih salatu wassalam iban simiyakad kaniya. Uzkuruni fin na'mah. Tumtumuni ako nikmat. Nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, kataan sing kauunahan sing kabuhi niyo, way nakarihil kampung niyo, way nakarihil bakay niyo, inpunan niyan day nga Tuhan niyo. Warraka, iwan sing kasambuhan kahanungan. Kakuyakan sin Tuhan in way hiluhala. Kakuyakan sin Tuhan in pagkasilasa. Kakuyakan sin Tuhan in pagtulong tawang. In bariman, agarun nila sadyang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uni sambag sin Tuhan,
Adkurukum fisyiddah wal bala. Katumtuman tanakamu. Hawak turumatungin fitna. Hawak turumatungin bala. Hawak turumatungin musibah. Tiutumtum tanakamu palman sinallahu ta'ala. Mga anak po, magkarunahan kita niyo. Biyakin nasabot yadto. Aula-aula na yari na kita niyo hamasa. Wala nalilinguging gumi. Biyakin lingug hamasa na to ini. Wala timatao din manusia. Biyasin taud simasa na to ini. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumabot kita ni mambuk hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala fi yawmihi, hisiusin tao, makakabtang, makalapal, haadlaw iwan sindung, adlaw katawarung, mi'atu marra, maka hanggatos niya balikan, unin lapal yan, la ilaha illallah wahda, la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mahasil niya in sarayaw-rayaw karayawan dunya, iwan karayawan na adlaw akhirat, 5 taon niya. Imana sin mahasil madawhat ning karayawan dunya iwan adlaw akhirat. Unin lapal yan, waluhay lapalun, siya kaya hunitanin tao. La ilaha illallah wahda. La syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasala lahu hadhil fadailil khamsah. Madawhat niya ing karayawan 5 taon niya. Magkagunahan kita niyo mga anak po. Uno yan, number 1. Bang niya kaya lapal yadto. Wala si muding kaligap. Wala si muding kasasaw. Kakawain si mud, nag-ihlas siya patuhan. Si muto ginatay niya. Inakal niya, impikilan niya, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Kana kaman a'taka riqab. Biya siya sin nakamahal di ka ipo. Adaman nakauna nag-ipon. Biya siya sin nakamahal di ka. Aun biya ita, hangpo. Yan mga tuwaning karayawan, hirihil ka niya. Ini karwa, sadya kamusing kamatay. Ay, ikaw maniguro lang mo ay sakit mo. Yari zaman na to ini, nagmanyatakan na imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul paj'ah. Kamatay bigla, laong sin mga anak po. Dahil nga sabab yan, in bariman usugi wan bariman babae, kauhaan tagupat kajaming pagsadya nila. Awan hambuk sahabat, ya Rasulullah, ya dining kagi kumagsadya simbihan ni Banus. Unin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Majalu lisanu ratban ay musadya indila mo. Pahundo nga, hakabayaan sin Tuhan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di bisa mabutang ka dyan. Ubus na. Kutibat lahu mi'atu hasanah. Isulat na kaniya sin Allah Ta'ala hanggatos karayawan. Di makarihil hiya mak niya, di makarihil hiya po niya, di makarihil hiya imbakay niya. Sin dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang makarihil piatup kaniya.
Takawa indirihilan sin Allah Ta'ala di tumo ay siu sabab way comparison niya. Ini katu. Wa muhiyat anhu mi'atu khati'ah. Iwan papasun na sin Allah Ta'ala in hanggatus kangian niya. Ngalong mo pila na wahin do sa kunilang simaynat pabiyaon. Sa biyawero niya ito mag-ibaluit simbiyat to. Sa inkyo kwan sintaw. Kung bakit talong na makawak pulag-pulag mataon. Ini kato mga tuan, bangkya amalan sintawin lapalyaon, jikrullah panuntum pallahu ta'ala, piyapas na sinallahu subhanahu wa ta'ala, in hanggatus kangian niya. Bang piyapas na iangkat siya hanggatus darajat. Makakuyag mga tuan, namay tayo ni kamalan sintao, sabab sasaw, sabab ligap, sabab wala niya piyagjiharan napsu niya, wala niya piyagsabilan napsu niya, wala niya piyagsabilan syahwat niya, wala niya piyagsabilan pangatud niya pamangi. Ini kaupat. Wa kanat lahu hirjan minasyayatin. Pabila niya kialapalin-lapalad to. Mahinang nasabab. Taming niyaring hasaytan. Di siya masasat sin syaitan. Manita, kamukaan sin syaitan in lapalad to. Sababin naglapal ikhlas. In naglapal yakin. In naglapal way sammal sinatay niya. Way sammal sinakkal niya. Way sammal sin pangatud niya. Way sammal sin pangdungog niya. Way sammal sin pagkaun niya. Way sammal sin pag-inom marayaw. Complete in attendance na hay ng marayaw. Di siya maliit hay ng marayaw. Mabuka siya haulihan ng kabayaan ni haunahan. Dahil nga sa wabiyad to, ilyalawag niya afdalul a'mal mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilyalawag niya hinang, ilyalawag niya amal, amin piangindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taas-taas darajat, sa rayaw-rayaw darajat, dunya iwan hadlaw akhirat. Damura-murahan mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan kita niyo, di maligap manuntum patuhan. Sabab yan nakita niyo hamasa, tiyo-tiyo da kumanin nanuntum patuhan, ligapin atay, sasawin atay, kiapit nanin atay, kiapit nanin pikilan, kiapit nanin pangdungog. Aula-aula na, wala niya piyagjiharan, wala niya piyagsabilan, innapso niya, iwan sin syahwat niya, napakay sin syaitan, piyang larak sin martabat niya, hantara niya iwan sin Tuhan niya, iwan sin pagkahin niya. Patubtubon na mo dito, murah-murahan, bang mayan kita niyo, yan ugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uuhun na to, ingkabuhi taniyo. Uuhun na to, inyasyad na to. Uuhun na to, inyawalihan na to. Uuhun na to, impito ang gautabaran na to. Pasurun pakabayaan sin Tuhan. Manumtum, yagtag-ipon, magtaat, magibadat. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.